Ibu bapak kau pun diangkat yuk. Semuanya asik. Aha. Jika bungamu kembang di dalam taman, ambillah air lalu kau siram. Jangan biarkan bungamu berada disunting orang lalu tak guna. Kecewa kamu jadi marah. Iyo si inam kini hatinya rusuh. Anam tujuh kini duduk pasir buah. Iyo bandera kini sikap perang. Oi tujuh kolong dipasang. Alunlah ado urang nan mana. Berikanlah sore kini perjanjian. Ampe sambilan kini coret dekawan. Iyo sakodi kini banyaknya sore. Oi duo ampe tolong diawe. Alunlah ado urang nan kame. Iyo maleko kini si dirohana. Oi 20 kini aku kedua. Iyo saparo kini bulan nandilang. Oi 5 balik tolong dipasang. Alunlah ado urangan mana. Iyo saling kini natuan tahun. Oi 21 kini coret di kartu. Iyo sahir yang kini balai jalan. 69 coret dekawan. Alunlah ado urang papuyo. Iyo masa kini nasiran padang. Ampe puluhan kini aku nandatang. Iyo si Medan kini sikap padaru. Iyo debanya urang nan tahu. Oi 81 coret di karatu. Iyo tadi sini sebandan labe. Iyo baninya kini terakuali. Oi 3 ampe kini tolong diawe. Minta dilanjut digoyang lagi. Minta dilanjut goyang. Goyang bang yuk. Ibu bapak koponya diangkat lagi dong. Koponya diangkat lagi semua yuk. Sik. Senyum pandang merasa betapa nikmat harumnya aneka bunga. Oh, senyum pandang menilai betapa nikmat harumnya aneka bunga. Iyalah sayang kini bilangan bulan 29 kini coret dekawan. Iya bakudo kini melompe-lompe. Ampe tolong diawe. Alunlah ado urang nan tabe. Mainlah musik kini di tanah lapang. 60 kini tolong dipasang. Iyo si inam kini carikan ube. Banyak kini lah mulai dape. Anak ampe tolong diawe. Jatuh ampe 7 kini duduk pasimpuan. Iyo si ajo kini pulang paburu. Oi 71 coret di kartu. Alunlah ado urang katuju. Iyo sanawe kini tuan terima. Oi 25 kini diajar tanggung. Iyo tiongko kini lah mulai rusuh. Oi 37 dua pasimpu. Alunlah ado urang nan namu. Iyo lale
Oke. Iya, oke, silakan. Angka terakhir 30. Maaf. 37 40 64 81 17 akur, silakan. Setrika tanpa tali. Oke, baik, makasih. Nah, penonton. Penonton. Lanjut. Lanjut. Ya baik, masih banyak hadiah yang kita perebutkan buat orang yang berbahagia. Iya, mana nantinya ibu bapak yang berbahagia jangan ragu, jangan bimbang. Iya, mana tuan rumah banyak menyediakan hadiah di malam yang berbahagia ini. Ada juga diantaranya nanti kita